안녕하세요 여러분, 좋은 아침입니다. 반갑습니다. 여러분 다들 잘 지내고 계시죠? 맹화기 잘 지내시길 바랍니다. 저도 잘하고 잘 지내고 있습니다. 여러분 우리 지금 어디에 있는지 아시나요? 우리 여기 여러 가지에 있는 수파디우랄리 만들에 있습니다. 우리 어제 여기 왔는데 여러분 요즘은 장마철이라서 그런지 어제부터 계속 비가 내리고 있어요. 여기 오늘도 비가 왔는데 지금은 그쳤어요. 여기는 좀 유명한 곳이라서 사람들이 엄청 많더라고요. 오늘 그렇게 많지 않습니다. 여기 볼 수 있어요. 여기 보여주겠습니다. 여기 유명한 사원, 여기 제 친구 있는데 여기 볼 수 있어요. 친구. Hello everyone. हामी चाहिँ बिहान मन्दिरमा पूजासुजा गरेर अहिले चाहिँ हामी पुलतिर लाग्दैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो साथी चाहिँ स्यान्डल लगाएर आएको छ के, अनि चाहिँ हिँड्नै नसकेर पारी कहाँ छ ऊ, पारी कहाँनिर अडिरहेको छ है, बल्ल आएर देखिरहेको छ। हामी चाहिँ अहिले हिँडेर ऊ त्यो पारी माथिको पुल कता छ, पुलै देखेको छैन त। पुलमा जाने हो कि यति साँगुरो साँगुरो बाटो छ। यहाँको नजारा एकदम राम्रो सुन्दर फ्रेस हावा छ। बाटो चाहिँ अलिकति साँगुरो भएर यसरी एकदमै साँगुरो छ बाटो, हेर्न सक्नुहुन्छ। पहाड 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 उयो पुलमा जाने हो कि हामी चाहिँ यहाँनिर देखिरहेको छ। सुना 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 लो सुना सुना है लाई लाई लो सुना 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 लो सुना सुना है के नहीं छयो पहाडमा दुख बाहेक जन एक दिन चढी